Reka twongere tubasuhuze muherereye mu bice bitandukanye bigize isi dutuyeho, ari nako tubaha ikaze mu makuru mashya yo kuri uyu mugoroba wo ku munsi wa gatanu itariki ya 26 ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026. Abarwanyi ba M23 bamanukanye intwaro zikomeye cyane kandi nshyashya z'ikoranabuhanga. Izi ntwaro abarwanyi ba M23 amakuru ari kwerekana ko bazimanuye mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ese kugeza ubu izi ntwaro nshyashya kandi zikomeye zifite ikoranabuhanga ryo ku rwego rwo hejuru, aba barwanyi ba M23 bazimanuye mu tuhe duce kugeza ubu. Gahunda za M23 muri Kivu y'Amajyepfo mu kumanura zino ntwaro z'ikoranabuhanga ni izihe? Ese ni mu kahe gace kugeza ubu igisirikare cya Congo FARDC kirakomeza kugenda kibivugaho iki? Ku rundi ruhande kandi amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 natwe irwaneho nta mikino bafite n'ibitero bikomeye cyane by'abarwanyi ba M23 natwe irwaneho birangiye ingabo z'u Burundi Special Forces za FARDC hibu birukanse rwose bagati ibirindiro byabo. Ibi birindiro kandi amakuru aravuga ko twirwaneho na M23 ishobora kuba yahise ibikaba. Kugeza ubu iki gitero gikomeye cyane cy'abarwanyi ba M23 natwe irwaneho bakigabye mu bihe birindiro bya FARDC n'abarundi. Ese bakigabye mu buhe buryo na yahe mayeri bakoresheje? Ingabo z'u Burundi FARDC izi Special Forces zirukankiye mu bihe bice kugeza ubu bihagaze gute muri ibi bice bikikije Minembwe kuri aya masaha y'umugoroba? Ntago ibintu bimeze neza rwose ku ruhande rw'abarundi, ntago ibintu bimeze neza ku ruhande rwa FARDC muri biriya bice bikikije Minembwe. Bashobora kuza kongera gutakaza ibindi bice dushingiye kuri izi operasiyo y'abarwanyi ba M23 natwe irwaneho bakoze. Ndaje nkwereke uko bihagaze, ubona ko Minembwe rwose ibintu bitameze neza habe na gato. Ku rundi ruhande kandi andi makuru ari kugenda yerekana yuko nubwo bimeze gutya igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kibonye izindi ntwaro nazo zikomeye. Murumva ko M23 iramanura intwaro zikomeye kandi nshyashya z'ikoranabuhanga mu gihe Kinshasa nayo iri kwakira izindi zikomeye kandi nazo z'ikoranabuhanga. Aya makuru yose rondaje nyakugezeho nkwereka uko bihagaze ku mpande zombi. Turanyarukira ku yandi makuru akomeza kugenda avugwa muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Aba barwanyi ba M23 bari gukora operasiyo zikomeye cyane. Ndaje nkwereka aho bari kuzikorera n'uburyo byagize ingaruka kuri Wazalendo FARDC na FDLR muri bice bya za Masisi. Ariko turanyarukira muri Rucuru FARDC cyangwa se Wazalendo na FDLR biza ndima yarakomeye cyane nyuma yaho operasiyo za M23 zitari ziboroheye. Ku rundi ruhande ariko ntago tugarukira gato ku mirongo y'urugamba gusa, ahubwo amakuru ari kwerekana ko ibintu byongeye gukomera cyane hagati y'u Rwanda na Kongo. Amakuru ari kwerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bwongeye gutanga ibindi birego bikomeye ku Rwanda nyuma y'ibindi birego ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatanze muri EAC burega u Rwanda. Ubu noneho Kinshasa iki kibazo yagishize ku rundi rwego, ubona ko yongeye gushinja u Rwanda ibindi byaha bikomeye, ndetse iki kirego Kinshasa ikaba yahise kijyana mu nkiko mpuzamahanga. N'ibihe birego kugeza ubu u Rwanda rwo rurakomeza kugenda rubisobanura gute? Ku rundi ruhande ariko andi makuru, ku rundi ruhande nubwo bameze gutya ariko muri Kivu y'Amajyepfo bano barwanyi bamanura intwaro zikomeye cyane Kinshasa na izana izindi n'ibitero bikomeye cyane birangiye twirwaneho na batumye abarundi birukanka bagatakaza ibice. Amakuru ari kwerekana ko abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Rubero hari uduce bashobora kuba barekuye. Utu duce n'utuwe kugeza ubu amakuru ari kwerekana iki? Hari umugabo watangaje yuko intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bizahinduka leta yigenga ndetse bikomekwa ku Rwanda. Nyamara twaje kumenya amakuru yisumbuye kuri ingingo nyuma yaho Kinshasa itangiye gusakuza. Ese bihagaze gute koko kuri aya makuru nandagiye atandukanye yakomeje kuvugwa muri politike na diplomasi zifite aho zihuriye n'iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo? Twibanda cyane ku makuru y'urugamba. Mbere yuko twihuta cyane rero muri aya makuru nandi ntakubwiye mu ngingo ndibuze kukugezaho rwose mu buryo burambuye, ndagusaba yuko rwose wumva ubu butumwa. Ni Muganga Pembe, ni umunyekongo uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko uyu munyekongo aganwa n'abantu benshi cyane mu burasirazuba bwa Kongo no muri Tanzania no muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kucyaganwa n'abantu benshi cyane. Muganga Pembe avura amarozi y'ubwo avura uburozi bw'ubwoko bwose. Uburozi bashobora kukoherereza cyangwa se uburozi bw'ubuhuherano. Hari abavuga ko babuze urubyaro, hari abavuga ko babuze urushako, hari abavuga ko bahindutse abasazi kubera ibibazo bituruka ku burozi baboherereza, kandi koko ibyo bintu bibaho.
umuntu agahinduka umusazi, umuntu akabura urubyaro, umuntu akabura urushako kubera uburozi bakoherereza, wagana muganga Pembe kuko yagiye avura abantu benshi cyane. Hari amarozi bashobora kugutega ukayatambuka naye akaguteza ibibazo, hari abavuga ko barwaye ibidido, ayo nayo muganga Pembe arayavura. Amarozi bagutega mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa muganga Pembe arayavura. Ariko ku rundi ruhande urwaye igifu, urwaye umwijima, urwaye umutima, urwaye imitsi, urwaye rubaga impande, urwaye umugongo, wanyweye imiti igiye itandukanye yaba ya kizungu n'iyindi biranga, nabwo wagana muganga Pembe kuko akuvura akoresheje ibyatsi cyangwa se imiti ya kinyarwanda. Muganga Pembe rero nimero ze nizi zikurikira: ni +243 89 83 97033. Reka nsubiremo: +243 89 83 97033. akorera mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, yaba mu mujyi wa Goma, yaba muri Nyiragongo hariya za Kibumba, muri teritwari ya Masisi, za Rubaya n'ahandi, ariko akagira icyicaro muri Kivu y'Amajyepfo ku kirwa cyo Kwijwi, akagira n'icyicaro muri Tanzania. Ubwo wagana muganga Pembe rero akakuvura ibintu bikagenda neza. Reka dute twihuta cyane rero n'aya makuru yacu, duhera ku makuru avugwa ku mirongo y'urugamba. Amakuru yo kwizerwa ariko kana k'abarwanyi ba M23 bagize gutya bakamanura intwaro zikomeye cyane kandi zikoranabuhanga. Izi ntwaro rero bano barwanyi bazijyanye muri Kivu y'Amajyepfo, ibyo nari nabikubwiye mu ngingo. Ariko se kugeza ubu FARDC iri kubyerekana ite? FARDC iragaragaza ko aya makuru yayakuye he? Ni igisirikare cya Kongo FARDC kiri hariya muri biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Wazalendo bakomeza kuvuga ko babonye amakuru bari guhabwa n'abaturage bari kuri axe ya Kaziba. Axe ya Kaziba rero ngira ngo murayizi. Axe ya Kaziba ngo aba barwanyi ba M23 bamaze iminsi bahazana intwaro zikomeye cyane kandi zikoranabuhanga. Hano rero ngo M23 iri kuhashinga ibirindiro bikomeye cyane ariko by'intwaro zikoranabuhanga. Kuzihe mpamvu rero? Hano ngo harimo na za anteni zikoranabuhanga, anteni cyangwa se iminara yikoranabuhanga. Iyi minara rero ngo ikabigamije kugenzura kiriya kirere. Iminara ngo ikabigamije kugenzura kiriya kirere, ariko bakanongeraho yuko hari n'izindi ntwaro zikoranabuhanga niba ari mu bwoko bw'amadrone cyangwa se ari amabaze y'amadrone bano barwanyi ba M23 ngo bari gushira kuri axe ya Kaziba. Murumva rero ko FARDC ivuga ati amakuru turi guhabwa n'abaturage ndetse na Wazalendo, ati amakuru turi guhabwa n'abaturage M23 hari kiri gukora kuri axe ya Kaziba nta kindi ngo ni intwaro zikoranabuhanga bano barwanyi bakomeje kuzana, harimo n'iminara cyangwa se anteni zigenzura kiriya kirere, harimo ngo n'amadrone cyangwa se amacommand post y'amadrone. Niko FARDC ikomeza kugenda ibivuga. Gusa ku rundi ruhande aba barwanyi ba M23 baba bafite iyihe misiyo mu kuzana zino ntwaro kuri axe ya Kaziba? Harimo iminara ikoranabuhanga igenzura ikirere, harimo n'ububiko bw'amadrone cyangwa se amacommand post y'amadrone. N'amakuru agaragaza ko igisirikare cya Kongo n'abarundi nabo bamaze igihe bategura urugamba rukomeye cyane ngo ruzaturuka muri Haut Plateau ya Uvira, rugaturuka muri Haut Plateau ya Uvira rukagera muri Moyen Plateau ya Uvira, noneho bakamanukira za Rubereki, za Rubarika nako bakamanukira za Rubarika, noneho bagakomeza bakagera za Kaziba ngo bakazagera no mu mujyi wa Bukavu. Amakuru agaragaza ko igisirikare cya Kongo n'abarundi bafite iyo gahunda, ndetse na Perezida Tshisekedi ubwe yaheruka gutangaza yuko azisubiza umujyi wa Bukavu na Goma awambuye M23. Ni muri urwo rwego rero FARDC n'abarundi bamaze igihe rwose ubona ko bari gucura umugambi wo kumanukira muri Haut Plateau ya Uvira, muri Moyen Plateau za Rubarika ngo bagakomeza za Kaziba, noneho kugira ngo bakomeze muri Bukavu. Ubwo rero twavuga ko niba M23 nayo yatangiye kumanura zino ntwaro zikoranabuhanga, harimo n'iminara igenzura ikirere, harimo n'izo ntwaro zikoranabuhanga kuri axe ya Kaziba, ndetse amakuru akavuga ko atari izi ntwaro gusa kuko n'abandi barwanyi benshi ba M23 bakomeje koherezwa kuri axe ya Kaziba. Amakuru akavuga ko rero bigamije gukumira igitero icyo ari cyo cyose cya FARDC n'abarundi cyamanukira muri Haut Plateau, Moyen Plateau za Rubaraki kugira kigere Kaziba, noneho kibe cyagera mu mujyi wa Bukavu. Ubona ko intare za Sarambwe nazo zikomeza gushyira imbaraga mu bice zigenzura, ariko hano ndakotinga aba FARDC na Wazalendo bavuga ko aya makuru bakomeje kugenda bayahabwa n'abaturage bo kuri ya axe ya Kaziba. Ku rundi ruhande twihuta cyane rero abarwanyi ba M23 na twirwaneho, nta mikino bafite bano bahungu rwose b'intare za Sarambwe n'amadubu. Ngiye kukwereka operasiyo zikomeye cyane bano barwanyi bakoze, bigatuma FARDC za Hibu Special Force zirukanka, bamwe bita ngo n'aba Serpano ari n'aba Hibu Special Force birukanse kibuno mpamaguru. Abarundi bari muri biriya bice nabo birukanka kibuno mpamaguru. Ese izi operasiyo zabaye ryari? Mu by'ukuri ntabwo izi operasiyo zabaye uyu munsi kuwa gatanu tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ahubwo izi operasiyo zabaye mu ijoro ry'ejo kuwa kane tariki
25 z'ukwezi kwa gatandatu 2026, ariko mu ijoro risira uyu munsi kuwa gatanu nujya kwitegereza rero urasanga abarwanyi ba M23 natwe rwanaho kuri axe ya Minembwe nabo batangiye kuzana amayeri yo gukora operation za ninjoro. Ibi rero Hibu Special Force niyo yari yarabyiharaje mu minsi yashize. Murabizi ko mu bitero byagabwaga hariya za Irundu, za Ruhina, Mavi, za Gakenke n'ahandi, Hibu Special Force ya FARDC yitwikiraga ijoro bigatungura M23 natwe rwaneho babonye babahingutseho mu gitondo. Ubu rero M23 natwe rwaneho bashobora kuba nabo batangiye kwiga amayeri yo gukora operation za ninjoro. Ni muri urwo rwego rero mu ijoro ryo ku munsi w'ejo kuwa kane abarwanyi ba M23 bagize gutya bahagurutse icyo bita drone kamikazi nyinshi cyane kandi zikomeye cyane, drone kamikazi nyinshi cyane kandi zitoroshe. Izi drone rero bagize gutya bazohereza mu birindiro bya FARDC n'abarundi mu tuhe duce. N'amakuru agaragaza ko izi drone zoherejwe mu bice mu birindiro by'abarundi na FARDC mu duce bari basigaranye muri Kalingi, mu duce bari basigaranye muri Kalingi, mu duce bari basigaranye mu nkengero za Gakenke ndetse n'uduce bari basigaranye mu nkengero za Bidegu. Amakuru akerekana ko no mu gace kazwi nka Lubemba nanone yongeye kugabwaho igitero cy'amadrone za M23. Ubushize nakubwiye ko Lubemba ejo bundi nabwo intare za Sarambwe n'amadubu bari bohereje amadrone akomeye cyane araza yibasira ibirindiro by'abarundi na FARDC hano Lubemba, ndetse anatwika ububiko bwa drone hanicara abasirikare b'abarundi na FARDC batari bake. Ariko ndi kubona Lubemba bahungiye kandi amakuru akerekana ko Lubemba ariho bibanze cyane. Iyi Lubemba rero abarwanyi ba M23 natwe rwanaho bari kuyibandaho cyane. Ndaje nkwereka impamvu bongeye kuhagaba ibitero, nyamara zino drone uburyo zari nyinshi, uburyo zari zikomeye. Amakuru avuga ko zasenyaga ibirindiro by'abarundi na FARDC hakagwa benshi. Abarundi rero bagiye kureba na FARDC baravuga ati izi drone za M23 natwe rwaneho ziraturembeje ntago byakunda. Bahita bava mu birindiro byabo bari bafite hano muri Kalingi, bava mu birindiro byabo bari bafite Lubemba, bahavuye naho Lubemba naho bahise bahava bava mu birindiro byabo byari biri mu nkengero za Gakenke, bava mu birindiro byabo byari biri mu nkengero za Bidegu. Ariko ntago ari ibitero byo ku butaka, n'aya madrone yatumye bahava. Barirukanka cyane rwose baravuga ati izi drone za M23 muri iri joro ntago twazihanganira. Hano rero amakuru akerekana ko M23 natwe rwaneho mu masaha y'ijoro nibwo bari gukunda kurekura amadrone akibasira ibirindiro bya FARDC n'abarundi. Ubwo rero abarundi baraye bavuye Lubemba, baraye bavuye Kalingi mu birindiro bari basigaranye, baraye bavuye ahitwa mu nkengero za Gakenke, baraye bavuye rwose hano haza Bidega aho bari basigaranye ibirindiro. Ariko bigaturuka kuri izi drone za M23 natwe rwaneho mu ijoro ry'ejo kuwa kane. Ariko amakuru kugeza ubu ari kuvuga ko abo barundi bagiye ndetse n'abaturage b'iminenge mu ibyo bice babyutse rwose babyutse bavuga ati zangabo za FARDC n'abarundi ntago turi kuzibona hano. Ariko twaje kumenya amakuru kubera ko ari izo drone gusa. Kugeza ubu ntago turamenya niba M23 natwe rwanaho bahise baza bagakaba ibyo bice. Ibyo byo ntago turabimenya niba nabo barundi na FARDC baba bagarutse. Ese bagaruka gute bahunza ayo madrone kandi ubona ko M23 itaboroheye? Andi makuru masasha tugezeho rwose mu kanya turi muri studio ndi kubona ubutumwa mbufite hano. Amakuru ari kwerekana ko drone za M23 zikoze icyo bita amabara hariya kuri point 0 M23 ku yindi nshuro igabye ikindi gitero gikomeye cyane hariya kuri point 0 ikoresheje drone. Ndetse amakuru akavuga ko aba barwanyi ba M23 natwe rwaneho kino gitero bakigabye kuri point 0 uyu munsi kuwa gatanu. Hano rero amakuru akavuga iki kuki M23 yongeye kurasa kuri point 0 yohereza drone. Na amakuru agaragaza ko ingabo z'u Burundi nyinshi zari zikomeje kwirundira hariya point 0 kandi nakomeje kugenda mbibabwira ko abarundi bari kongera ingabo hariya za point 0. Amakuru akagaragaza ko hari n'abaFARDC bari kongera ingabo point 0 bahazana n'ubundi bubiko bw'amadrone. Ubu ngubu rero nyuma yaho M23 igabye igitero gikomeye cy'amadrone hariya point 0 kuva ku munsi w'ejo bundi n'ejo bundi, kuri uyu munsi wa gatanu ikindi gitero gikomeye cyane ikigabwe point 0. Hari abaturage bari mu ibyo bice bikikije point 0 bavuga ko humvikanye turika rikomeye cyane hariya point 0. Amakuru akavuga ko ingabo z'u Burundi zari ziri kwikusanyiriza point 0 zihuye n'uruva gusenya, haguye benshi, abaFARDC baguye ari benshi. Amakuru gusa kugeza ubu ntituramenya ngo imibare ingana iki. Ariko kuri uyu wa gatanu M23 yohereje izindi drone zikomeye cyane point 0 zica abasirikare benshi b'abarundi ndetse na FARDC. Ubona ko point 0 rwose M23 natwe rwanaho bayibanzeho cyane, ntago barayigabaho igitero cyo ku butaka. Ariko ibitero by'amadrone bimereye nabi point 0 kubera iki nanone
ni ihuriro ry'agace FARDC n'abarundi bateguriramo ibitero bagaba mu duce dutandukanye dukikije centre ya Minembwe, kandi nakubwiye ko bari bamaze iminsi rwose baza birundanyiriza point zero, bafite gahunda yo kongera kugaba ibitero ngo bizagenda bikagera nanone muri centre ya Minembwe nyuma yaho bushize bakubiswe. Ubu rero M23 natwe irwanaho bahohereje drone rwose ikora amabara hano point zero, abarundi bahaguye, aba-FARDC bahaguye, gusa ntituramenya niba ubundi bubiko bw'intwaro bwatwitswe. Ku rundi ruhande kandi niko Alliance Fleuve Congo yamajije gushinja igisirikare cya Congo, yishinja igisirikare cya Congo ko kiri gukorana na P5. Alliance Fleuve Congo uyu munsi kuwa gatanu yagaragaje ko FARDC n'abarundi bari gukorana na P5 hari Minembwe, igaragaza ko iyi P5 noneho yamajije kugera Minembwe, ubu ngubu nayo ikabiri gufatanya n'abarundi na FARDC mu kurwanya twirwanaho na M23. Alliance Fleuve Congo ikerekana ko iyi P5 yinjiye mu mirwano ya Minembwe mu buryo bweruye, ndetse kiri gukorana n'abarundi na FARDC. P5 ya Kayumba Nyamwasa. Murumva rero ko ibintu bitorose, twikomereza n'ayandi makuru. Ku rundi ruhande ariko twihuta n'andi makuru y'imirwano, amakuru ari kwerekana ko nubwo abarwanyi ba M23 bamanukanye intwaro zikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo, harimo izikoranabuhanga n'iminara ishinzwe kurinda ikirere. Ni amakuru agaragaza ko Kinshasa nayo yongeye kubona izindi ntwaro, andi madrone yo mu bwoko busa, ntaramenya ubwoko bwayo neza, ariko aya madrone yamajije kugera i Kinshasa. Amakuru ari kwerekana ko rero indege yaturutse muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, iyi ndege yazanye icyo bita intwaro izizaniye Perezida Tshisekedi. Ubwo no kuvuga ngo aya madrone bazanye, amakuru ari kwerekana ko bashaka kuyazamura muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, kugira n'ubundi bakaze bongera umubare w'ibitero by'amadrone bizabafasha muri ya gahunda yabo yo kwisubiza ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ni indege rero imezite iri mu buhe bwoko, yaturutse mu kihe gihugu, yarizanye iki Kinshasa kugeza ubu, ni iki kiri kubyerekana nk'ikimenyetso? Amakuru ari kwerekana ko indege yo mu bwoko bwa Boeing 747-281F ya sosiyete yitwa Flypro Airways, cyangwa se sosiyete yitwa iyi sosiyete y'indege ndavuga Boeing 747-281F ni ya sosiyete yitwa ngo ni Flypro Airways. Iyi ngiyi ni sosiyete yo muri Moldavia. Amakuru avuga ko rero iyi ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Abu Dhabi, iraza rwose. Abu Dhabi rero ni muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, cyangwa se Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Iraza rwose ihagurukira ku kibuga cy'indege cy'igisirikare hariya muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, iraza irangije itigwa Kinshasa, ndetse nabwo amakuru akavuga ko yaguye mu kibuga, cyangwa se ishobora kuba yaguye Kinshasa, ariko amakuru akerekana ko ari hafi nanone y'ikigo cya gisirikare. Ndetse iyi ndege rwose ngo yapakuruye ibikoresho yapakururaga bikajyanwa mu icyo kigo cya gisirikare i Kinshasa. Amakuru ari kuvuga ko rero ari drone Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zahaye igisirikare cya Kongo bagomba gukoresha muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, kandi ngizi drone zifite version nshya, cyangwa se ni drone nshyashya. Ubona ko Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu burya zikorana kenshi na Tshisekedi, kuko Tshisekedi yasinyanye kontra yo gucukura amabuye y'agaciro mu bwoko bwa zahabu na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Burya Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ni nazo zitera inkunga icyo bita Rapid Support Force iri kurwana muri Sudani y'Amajyaruguru ihanganye na guverinema. Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu zisapotinga Rapid Support Force hariya muri Sudani. Ubwo rero twavuga ko ziri guha n'inkunga Perezida Tshisekedi, bamuzaniye aya madrone rero binyuze muri ubu buryo. Niko amakuru akomeje kugenda byerekana. Twihuta cyane rero mbere ko tujya kuri bya birego bya Kinshasa yongeye kuzamura ku Rwanda, amakuru ari kwerekana ko kugeza ubu abarwanyi ba M23 bashobora kuba hari uduce bavuyemo muri teritwari ya Rubero twegeranye neza na Lac Albert. Hano ni amakuru yerekana ko agace ka Taliha, agace ka Kiserera, agace ka Taliha, agace ka Kiserera, agace ka Kamandi muri lokalite ya Kahoko, abarwanyi ba M23 biravuga ko kuva ku munsi w'ejo bahikuye ku bushake. Niko abaturage bo mu ibyo bice bari kuvuga ati twabonye abarwanyi ba M23 ku murongo bava rwose muri aka gace ka Taliha, bava mu gace ka Kaserera, bava mu gace ka Kamandi, bigendera bava mu utwo duce. Hano rero amakuru ari kwerekana iki, ntago ari FARDC yagabye ibitero, yikuye ku bushake gusa. Amakuru dufite nuko abarwanyi ba M23 ubona nta gahunda ifatika cyangwa se ikomeye bafite muri Rubero. Kubw'izo mpamvu bakeneye abarwanyi muri teritwari ya Masisi, bagakenera n'abarwanyi muri Kivu y'Amajyepfo, kuko niho ubona ko hari gahunda zikomeye cyane z'imirongo y'urugamba. Birashoboka ko rero baba bahikuye ku bushake kugira bajye kuranforsa kuri izo axe zishobora kuza kuberamo isibaniro ry'imirwano. Mbere yuko tujya muri teritwari ya Masisi tureba n'andi makuru agiye atandukanye avugwa ku mirongo y'urugamba, reka tubanze tugaruke gato kuri ibi birego bya Kinshasa. Kinshasa yongeye kuzamura ibirego ku Rwanda. Ese kugeza ibi birego byaba biteye gute? Bakunzi b'Inkurumamo Official,
Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko bwatanze ikirego ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ruzwi nka ICG. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irega u Rwanda ibyaha bikomeye, ivuga ko rumaze imyaka igera kuri 30 rukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Hano kumva ko ngo ibi birego ngo bikubiye mu byaha u Rwanda rwakoze mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka 30. Nujya kwitegereza neza rero ibi birego n'ubundi Kongo yabireze igihugu cya Uganda icibwa kayabo k'amafaranga icyokoze Uganda. Amafaranga yarayishuye, ariko kugeza ubu biravugwa ko ayo mafaranga yanyerejwe, atageze kubagizweho ingaruka n'intambara, dore ko byari biteganyijwe ko Uganda yohereje ingabo mu bihe bitandukanye guhera ku gihe cya Laurent Desire Kabila, mu gihe cya RCD Goma, mu zintambara zabereye Kisangani hagati y'u Rwanda na Kongo. Uganda rero Kongo yari yarayishinje yuko ingabo bohereje mu burasirazuba bwa Kongo hari ibyo byangije. Uganda icibwa amafaranga menshi, ariko nakubwiye ko Uganda yishuye no mafaranga, ariko bikavugwa ko yanyerejwe n'ubutegetsi bwa President Tshisekedi ntagere kuba yakwiye kuba agenerwa. Ubu rero ibi birego Kinshasa yarareze Uganda ikishura amafaranga, uri kubona ko ari nabyo yatangiye kuzamura ku Rwanda. Ati rwose ni imyaka 30 niyo turi kuvuga hano. Ati rero reka turebe uko bihagaze. Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasohoye kuri uyu wa gatatu, mu itangazo yasohoye kuri uyu wa gatatu yavuze ko iki kirego kigamije gusaba urukiko gutangaza ko u Rwanda rufite inshingano mpuzamahanga ku bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari ukurenga ku masezerano mpuzamahanga, harimo ajyanye no gukumira no guhana icyaha cya jenoside, kurwanya ivangura rishingiye ku moko, kurwanya ivangura rikorerwa abagore, ndetse no kurwanya iyicarubozo. Kinshasa ivuga ko mu gihe cy'imyaka irenga 30 ishize abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bagizweho ingaruka n'ubwicanyi, iyicarubozo, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kuvanwa mu byabo ku gahato, ndetse n'ivangura rishingiye ku moko cyangwa se igitsina. Muri iki kirego rero Kinshasa ivuga ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994, ingabo z'u Rwanda RDF hamwe n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe n'u Rwanda, iyobowe cyangwa se igenzurwa n'u Rwanda, ngo bakoze ibikorwa bya gisirikare ku butaka bwa Kongo. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi muri ibi birego ivuga ko ibyo bikorwa byibasiye inkambi z'impunzi, imidugudu n'imijyi yo mu burasirazuba bw'igihugu, bigateza impfu nyinshi, kwimurwa kw'abaturage benshi, ndetse n'imibabaro ikomeye. Iki gihugu kandi kivuga ko ibyo birego bikomeza kugaragara mu gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri ya Kongo, ndetse no mu zindi ntambara zakurikiyeho. Kikavuga ko u Rwanda rwakoresheje ingabo zarwo ndetse n'imitwe irimo AFDR ya Laurent Desire Kabila, CNDP na M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi yasabye urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera gutegeka u Rwanda guhagarika ibyo ivuga ko ari ibikorwa binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gutanga icyizere cyo kuba bitazasubira, ndetse no gutanga iby'indishyi ku gihugu no ku bantu ivuga ko bahohoterwa. Minisiteri y'itangazamakuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko gutanga iki kirego ari ukugaragaza ko iki gihugu cyiyemeje gukemura amakimbirane mu mahoro no gukoresha inzira z'amategeko mpuzamahanga. Binakabivuga muri aya magambo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizeye ibyimazeyo urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera, kandi ikomeje guharanira ko amategeko aruta gukoresha imbaraga kugira ngo ubutabera bugerweho ku bahohotewe. Iki kirego rero kije mu gihe umubano hagati ya Kinshasa na Kigali ukomeje kuba mubi kubera amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ibikorwa bya M23, aho Kongo ikomeje gushinja u Rwanda kuyishyigikira, mu gihe Kigali cyangwa se u Rwanda narwo rubihakana, rwo rukerekana ko Kongo ikorana na FDL. Ariko wakwibaza, Kongo kirega u Rwanda ngo rwohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo mu myaka 30 ngo haba ibikorwa by'ubwicanyi n'iki ku basivile, ariko se Kongo kigiye kumara iyo myaka ikorana na FDL, Kongo ko FDL ko yaturukaga Kongo ikagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda bikica abaturage, u Rwanda narwo rujye rukorega Kongo? Ibi bintu rero sinzi ukuntu biba bihagaze, bakunze ib'inkuru mpamo official. U Rwanda ahubwo rushinja Kongo kuba ikomeje imikoranire n'umutwe wa FDL, cyangwa se u Rwanda rushinja Kongo kuba ikomeje imikoranire n'umutwe w'abajenosideri wa FDL, ndetse impande zombi zihuriye mu mugambi wo kuruhungabanyiriza umutekano no gukuraho ubutegetsi bwarwo, nk'uko Perezida Felix Tshisekedi yagiye abyigamba. Urumva rero ko intambara ntago zoroshe hagati y'u Rwanda na Kongo. Ubwo Kongo hari ibindi birego yajyanye mu rukiko rwa yase, none ijyanye n'ibindi birego, ariko ibirego byo ngo bikubiye mu byaha ingabo z'u Rwanda zakoze muri Kongo mu myaka 30. Ariko se ibyaha FDL yakoze ku butaka bwa Kongo n'ibyo yakoze ituruka ku butaka bwa Kongo igaba ibitero mu Rwanda, murabizi za Kinigi mu majyaruguru, mu cyahoze ari prefecture ya Ruhengeri na Gisenyi, na n'ubu Kongo iracyakorana na FDL. U Rwanda narwo ruzarege Kongo
reka twikomereze n'andi makuru yacu. Nyuma yaho rero umugabo cyangwa se bigaragaye ko hari urubuga ruriho umugabo witwa bivuga ko rwitwira umugabo witwa Freddy Gatabazi. Uyu Freddy Gatabazi rero turaje turebe niba uru rubuga rurwe cyangwa atari urwe. Hari inkuru yasohoye kuri ubu rubuga rwe, ku rubuga rwe ndavuga izi za social media, avuga ko ngo Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bizigenga ndetse bikomeka ku Rwanda cyangwa se bikomekwa ku Rwanda. Amakuru yaragaragaza ko nyuma yo kubona aya makuru kuri uru rubuga rwitiriwe uwitwa Freddy Gatabazi, avuga ko Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bizabona ubwigenge ndetse ngo bikomekwa ku Rwanda. Kinshasa yatangiye gusakuza rwose, abantu bashigikisha ka UDPS rya Tshisekedi aterega n'ubundi u Rwanda nirwo rwateye Kongo rushaka kwegukana buriya butaka bwa Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngo ndetse ngo murabizi ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kuvuga ko biriya bice byahoze ari u Rwanda. Ariko nyamara twaje kubona andi makuru agaragaza ko uru rubuga rushobora kuba atari urwa Freddy Gatabazi nyir'ubwite, ahubwo rwamwitiriwe cyangwa se baramuhakinze bamwitirira urubuga, noneho bikorwa n'abantu bo ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi cyangwa se abantu bo mu ishyaka UDPS kugira bagaragaze n'ubundi ya gahunda yabo bavuga ko u Rwanda arirwo rwateye rufite gahunda yo kwigarurira ubutaka bwa Kongo. Amakuru turi gukurura rwose uru rubuga ntago ari urwa Freddy Gatabazi nk'uko twakomeje gushakisha amakuru, ahubwo nabo muri UDPS bashobora kuba bararumwitiriye kugira berekane ko ngo u Rwanda rufite umugambi mubisha wo kwigarurira Kongo muri ya gahunda ya Kongo yo kugaragaza ko u Rwanda aricyo kibazo kuri Kongo. Niko bihagaze. Ku rundi ruhande twihuta cyane n'andi makuru yacu, amakuru ari kwerekana ko operation zikomeye cyane z'abarwanyi ba M23 zikomeje muri teritwari ya Masisi muri kiriya cyerekezo cya Zabibwe. Muri kiriya cyerekezo cya Zabibwe abarwanyi ba M23 bari gukora operation zikomeye cyane. Hano FARDC, Wazalendo na FDLR bakomeje kugenda bahunga berekeza mu mashyamba ya teritwari ya Walikale. Reka aya makuru tuyasoreze muri Rucuru. Muri Rucuru ndi kubona Wazalendo na FDLR biza ndi mayeri kubera iki? Mu minsi yashize bakundaga kugaba ibitero bya gicengezi baturutse mu mashyamba ya parike ya Virunga, bakagaba ibitero bya gicengezi mu masantere agenzurwa na M23, yaba za Tongo, yaba za Bambo, yaba za Bukombo na za Binza, bagasahura abaturage, bakica abaturage, bagashimuta n'abandi ndetse bagahungabanya umutekano muri ayo masantere agenzurwa na M23 muri teritwari ya Rucuru. Nyamara abarwanyi ba M23 muri operation zimaze iminsi bisa nkaho Wazalendo na FDLR byabagoye cyane kongera guturuka mu mashyamba ya parike ya Virunga kugira bagabe bino bitero mu masantere yo muri teritwari ya Rucuru, ahubwo bamwe barahunze bahungira ku rugabano rwa teritwari ya Walikale na Masisi. Niko amakuru abyerekana. Ubu rero inzara ibamereye nabi mu mashyamba ya parike ya Virunga. Amakuru ari kuvuga ko biza ndi mayeri, ubu bari kuza bagategera abantu hariya mu mashyamba ya za Rwindi bakabambura ibyabo. Niko amakuru ahagaze, bari kubatega rwose bakabambura ibyabo, abandi bakabashimuta. Ubwo rero birasaba ko M23 icungana n'aba ba FDLR na Wazalendo mu mashyamba ya parike ya Virunga. Reka ayo makuru tuyasoreze hano, ariko ntitwayasuhuza tudasuhuza inshuti zacu ziri muri leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri leta ya Indiana, bari muri leta ya Kansas, rwose turabasuhuje cyane. Hano dufite inshuti zacu muri leta muri Canada, muri Australia n'ahandi hatandukanye, Texas naho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuhafite inshuti nyinshi. Ariko ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, Roger, turagusuhuje cyane, Imana ikomeze kukugirira neza cyane. Inshuti zacu ziri ku mugabane wa Aziya, inshuti zacu ziri ku mugabane wa Afrika, by'umwihariko muri aka karere k'ibiyaga bigari mu Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, mu burasirazuba bwa Kongo, mwese muradukurikirana turabasuhuje. Ariko ntitwakwibagirwa inshuti zacu rwose ziri muri Mozambique, muri Central Africa ndetse na Sudani y'Amajyepfo, namwe mwatweretse ko mudukurikirana. Mugira umugoroba mwiza, murara haryana, mugira ijoro ryiza. Ubwo rero abadivantiste umunsi wa karindwi ndabizi muri mu isabato, mugira isabato nziza. Ubwo n'abandi mugire weekend nziza, ariko mumwe less tuzasubira rwose ku munsi w'ejo tubageza andi makuru mashya. Ejo kuwa gatandatu mu gitondo tuzaba dufite amakuru menshi cyane y'imirwano, itegurwa ry'imirwano, intambara za politike na diplomasi. Uteka bagirire neza, murara haryana, murota Imana. Umugoroba mwiza bakunzi b'inkuru Mama Official, murakoze cyane.